kɛseɛ bi paa wɔ ha yi a yɛkɔfa no ɛde naba adɔfo a mowɔ Canada Toronto ya mopɛ sɛ mote Oheneni fan club no number no yɛ +143 721 23434 wobɛfrɛ Millicent Canada for mo Toronto a mopɛ sɛ mote Oheneni fan club no nyinaa no +1 43 72 12 3434 +1 43 72 12 3434 ofre me ba Millicent ewo Canada Toronto a ono so obeye bibia ma enema nyina aye kama said ye ne medi kan no we oba nanka omde said ye ne kan no ye nya owo kese pa a oba besra ye enye obi biara the one and only the queen of the airwaves, the Queen Eleanor the First, Mama Efe. And as Sompa Nkomo, yayen shira pa. Mama Efe is in the building, yo. Mommy, good afternoon. Pachona, what to say? Oh, you're mountain council. Thank you. You say, where Jaya and Opasodi, Ubeda Fili. And that's minimum. Mike on Conso. I had ye. What's it? Is it so? Mammy said, your own men. And now, oh, me. No crap. Okay. So now no rest. Okay. Me rest and me rest. You. So I just don't want to rest. You. Ebusia for said ya kachira wanche bia. Eni nyina anya ne ntie se ye maame. Eye maame efi ana odi ni dwuma wo ihira obra. Ye maame no obo kwan ma ye nyina a social programs agintin okumase. Ono no hyase ai we nkura ase nyina. Ye hwe no na etie no. 28 years enye bete wafam papa o se opeso ko home okotena chire na watenetre enti yekoye kwankwaja kama pa ede ma no ene se wie ye nka bi nhyiemu na wabefri ye hei enti mote ya eye no kre ye maame we yentem enti ewie ye bebusa no kwaso mama ewie ya odi wani munyam aba Sompa Nkomo sui Ewie de boko me bechiamo na masaya damase because on the 5th of May at the fefa obeye na me fedo okay me ewie program me si form na menim se wabedu enti me sister Ketwa na all kase surprise me twa many na just me say adoa no wo so di hia me na me hu kra say wonti me beda wase no correct na kwasem nani a wo ye na ye me fe dodo nti asedan kwa you yenso ye das wani munyam ma wo de aba no kra so ye bododo enso ye ne ahwefo ne etiefo nyina enso ye das papa se wie waba nti na esase mu a no ene mami na wabe me mo akwanya na adwuma yi samu de mo na mayache afutuo bi wo ho a wo de amame na yenso yato aso me yedwuma merati me de me hona mwadi nyina me yo nya me ne dwuma na me nya ne nsem shira se wo fremia bribiara me de nije bejini so o sande ono no wo adum shira ebuso
meye juma ameradi meye juma ameradi Yesu se ofre abribiara midie nije mejiniso o sande ono no wo adum shira ebusu Abraham masa nyumwe anye wonyuma unti nye dwuma nche. Okay. Enti no se o yama erade no o yama sompa No cre. so meye dwuma amasompa so sompa frɛ me abribiara me die nichie ebeje so se eno no eye wo passion a o ye dwuma na wo nhwɛ na efiri bonkum ana na efaba. Okay ma. Go wenim. Okay ma. Enti no afuto nam de aye nwum e de ama se de be ya wa wo be hye wo ho de because edwuma na nye easy. No cre. Wo ye ne papa kra na obi gina baby o enye o enkoso o say enti ni se wonnim botaye esi wani so a wanhwene a wonnum finfin na wasan. No cre. Wo betwa ne a wo pese wo ye so asa wo te ne a wo ye ase na nim se wo fro ka afi ha wo kokro edu West Coast ana ho baby ka na say a enam se wondu wo last destination ti no wonka ho we pe ka foforo na wato aso. No cre. Inti ni America se shedden it's not easy but din she no she wa ho den e ma obi me she wo den so ma obi she wo den a that den bia na wa ma o ma obi pai wa o pese obi pai wa pompom anza na wa she wo den bia na that den no unya ko na nsa ye ne ya o tu fa na nice so pai wa pompom eje ne nsa inti she wo den na nya botaye nipa na wo drive wo akodure edwuma na wo ye no is it because of money or because of fame so who say nyame edwuma no wo so chefa ene say wo beji akra bi okay wo tibia o monamu a onyame so bo chido for 28 years yam fa ko dina court bia mami wan ko court da yam fa mi an ko dina himfe bia me kai say krachi bia wone ne yiri si dan ena eraba no efri mu krachi ne ne matifie ho nana era ne yiri maame ebi ote ne nye ti ne yiri ne ti ase no kan so oma ne maame metena o manche 6 bedrooms ne maame nya baby atena no oma ne maame ne ba ho ensem bebre na ne ba ne free mu afa echi wo so otu kun no efri ho because ne ba ne na si dan ena ye di Ghana mra eni omo dan ne papers ehwehwe ye na ye ji court na ye ji de dan ma papa ne ne man na omo de me ko ahemfie ye frɛ wa ahemfie kasiem enti omo de no se mama ve de he na wo kana se enti ahema for home se na ye heto de ene a on na dan no asem a wo be kan yi wo ba ene ne kun esifie wo ba wase se betena wo nchen wo ba betena ne nchen wo ba na firi mu wo tu wase no afifie ho na wo afifie no sana ye ka no sa ye mfra maame no ene ye mfra ne china mo court ne odi koye na court se eye kun no ene mma no efie omo ntena it was the only time enumpo no ohima ba ko bom so hima na etu ne nine ne ahima for me no o se na ye do ba himfio that's why asem ne ya bagu because you who say nia busua no ene abrenti ne ka no enimu okay for 28 years nia me ka to da me ka ne se nia eto baby I also me company for na wona na etwitwa jeme okay ti wonya vision na wo focus nia wo ya emfa ho nia baby de bia me ka se Judas no nim say Yesu de becha na enka wanhu ansa Yesu adwene pa ewo utim akoma pa odi ye adwuma na nyame bema na bofo abo ho ban ti ye chichiri a wo ho a na abesa no wanim no cre no hu pastor no ne ewu enti no emma bibia ha mate emma bibia ha kwa na kowe sa wonti
nya wo ya ase a wote se obi a ye bia na so ye bi ba wonim nya wo ye wote na wo ya ase wonim se bibia wo kono obedu butaye bi ho a woko wani mu hwe wachi okay omo aeroplane na woko reverse da there be etu atena plane so many times etu akona ni enko reverse so pim ko wani mami na me kamisinka e mai host programs e wo ai kumasi nka yenka ye association e ye makoma so ade pa me o zenka beboa ke ye kan ye hu bomo at least momo be mu na say but gone were the days na mo obi yeah hey sir yeah na ye penny pa e Mrs. Judy Ajema Capital Radio CEO no oh Mrs. Judy Ajema na ye party dabs and one many one start your money free mu a is your money na obi oh yeah na ye obi kabeye lovely pa this time as a model na ye petre those time no obia o host program bia e matured what in your oyas all focus when you be any competition ejuma we you say you are competing with somebody a better wa compete with yourself not somebody because in your mere chede no eso no odi ama obia and what the mouth said they want den ebeti me until we try say wo funny a ebebro wa den so a ebedu baby ebedu say you want to be somebody Inti na ye will be gone were the days. Hey, mature ones no na ye will be. But these days, you know. And ye be better. Near the why or him. Me free monte no. Oh, so that oh, mommy I saw it China treaty. Nyana me go overboard and what you mean. Oh, more as said, Mama mo kwan say o say me tenti mo de. Msa me Ghana or mini Ghana. I'll do that because Jesus Christ Matthew chapter 4 the verse 4 or say nya pan nko and any but so kind from beginning or say ya trust and nya pan nko and when you read the Old Testament Jesus be free Deuteronomy yes or no mpo na ye di to me nyina man oba osuan sir and Paul can send me 2 Timothy 2:15 or say steady to show yourself approved. So what I say, into obi biara osua ade no onya nimdie. Ti so eso obesua nko ade a benya nimdie ho. You when ye bomodena. And I just meet school. Eh ma mi karo so babu. Yeah, meet school. Well, school. Well, person host program because right up Nkrofa started tron say me hu na Nkrofa sane brand mani age o wo mo trofa wa yeah me call right up o mo tron me hu an Ghana private broadcasters association surprise back office work family Ghana private broadcasters association minti o mo din poda na right type o match any individuals be any microphobia now billboard be a me hu giant billboard be hey mommy microphone na ye mama kwa hey so bibi a wo ye bia you may think say people around you may not like you until you may think so be am pe wasam but microphone we church ah mo hwa mo do because me call we na hu say microphone do me pa wo ha na obi atam we no dia bro obi atam ticket we no dia bro ko hu we kwaje visa kwa holidays wa ha kwa sisi a me hu baby a me nko kane wo so what I say ntina na so ma wo ba hwimi de no nya ma wo be ko uro me about wo ko European tour senche na wo be start yesin we de Asia ni America nti ni a wo ye bia you understand ya wo your last day on this earth yeah and nyamena you me say champion dia na oka chema me fi so man we da say ebechia etiefo na yama ahwefo nyina so akwaba titiriu edi kan so ma mama efi ai akwaba na me dey say won ka me papa me dey me ka ne pa that's 1 year ene bi aja so no honso me say champion kai ne o tek na me na say abunsu na ye etu mo sum ni awape ani bure no oba na na waka ho no yesi ni de se ma be fi
Mama Fidi na ninya dende sa wa ko shedu fi. What's it? Mama Fidi na ninya dende sa wa ko shedu fi. What your principles? Nanka. So mommy, me mumu no. We started show yeah. Ubo nidino. In fact, na me ni ajepa because ye wo Kumasi say ye ni ma ya akoso. Na koso. Sebi. Na nya ade na nika. Enti wo no sebi. What radio so ache. Why ye nima bebre na wo baye no. First respect with the mama efi. No cry. Wo boni din wo afidie so. No dini birthday. No mama efi kura no nim me. No nim wo. Ya ji e pen pictures. Wo di ne ho nkomo abraye asebe nyo ne ne tie. Nanso wo mo na wo mo ne ne tie krampo no. Menyi ne se na nkomo di sa nkomo no afa no. Nanso wi ase no no nkasa kan no. Ade bia ya wo ye bia distance no ehu. Recognize ebu edo ejiwutum eche wo mo ayo mo ben wo fi so mo ya no mo tan ben so mama se wan hwe ye no mo eye wo mo si wo mo ye Christopher no mo pretend to be a Christopher ahoya no edo mo ekọ ba bia ya se wo mo ekro no kwasem na me na de ba ko ye me ni mo mama efi ho wonde wo ni me sa eni se ena no ka kire wo no ne na ayese wo ye o Kristo ni na pese wo ko heaven na niema bobo ho bebre ekwan so ye kwan hia e dey so fam so what do you do near one ho necessary appropriate day egu it at times in your life span no and I said maybe ya wo ye no se ne maybe e free wo a e so dey ready ase because e bia na sa ne ma no enka tra wo ho twen ya kan na nka bia nka ba twon e dey akọ akiri but with all ne ma bia ya akoso Kumasi ase so le nim say Kumasi fo was standing wajina amma sebe wamfom grabbing ninyade wo ya me no obi bi na me nko na bia say ne say otete nipa enso nipa di ne hwamo de woni ma se me de meka otete nipa wo boa enipa even yan fa say yan kan say djuma ya wo mu e ho no kura na ya wo ya djuma nipa nya na me po asem because e do pempen so be meka say na ye o take e wo penny bre e di first mo take nya ni mo nyama na ye ebinom ya ena edutuo nyina omutu no ena de na I withdrew pembe every time because I'm forces edwuma no na dos enti ma me ene so ma me catch o plane wanya no e wo wabrabo mu no me say send wasi aye no asa na woto aso wo behwe wani mu tin ni obi ka de wu ya wu se wo da bompa ya de bia ya na me de chichiri me fese me wo da bompa ne tian ko potimi no wo kasa ade na say wo consult obi for ade bi ne erade ka no eno na ese wudi so adwene ya wo de be eye pa se mama efe media school ne de me ne wo nya adwen individuals ne open ne mo ano eno mo ne be papa fi se wo de wakoma eno honam na wo de ko wonya force da bi eno nti mama efe Onyankopon won hira wate why adwuma Kumasi papa wiase wo mu ni lawyers why adwuma wo wiase ka edi kompe obi am na kana semo amano wo gira ma wo mu na ne yeka wo achi no wonte ni nyina obi ka wa se papa wonte na so why adwuma look at your age say we 65 65 very good. And so I say you are saying 40 cry dos. Wouldn't wrinkles me won't even catch them. First of all say many wrinkles, wouldn't wrinkles. And to be a winning wrinkles or no. Now what you papa the computer went to the computer the never shame one and then one when you saw your way and until near white yellow dear when you go on what true with you as slow because what you are so for dear you be beyond the account. Now every day so I saw what he means to someone. When you so near what you're not so focused pa would you grow plain because sending now was so sticking on sound so sticking and until you better see okay when near ma who do I why simple what ba nenasi because I got to tell you not for phone what that I said to you aye but then so no what should I radun china what the bia obe ko bia so Nyankopon e kan we don say amen abrampa o ma me abesra yin o enya sam ketwa ana de Mary say you marita why obi control caption bi say
Mama Efe resigns from multimedia. Na say nkrofo esi abahye no. I'm so bro for nya copy dictionary. Retire and resign. We hwie na dwuma. Nti ene wa hia wo ma. Wa yeshira. Ena me ne adwumara so tenase. Because 60 Ghana labor law, obinya 60 also retire. Sir. And I was cancer for 5 years. And 5 years, my year man any aje. Onyanko because I mean twaso. But me pese me rest. Me schedule Did you nana? O did you nana? Me schedule 79. Hey. So you can nothing about 2 years. 79. And my young for Juma, they are coffee for my say for financial institution into my catch and say my bread. I am massa my bread. So any resignation is retirement. Grandma retirement. Because labor lawyer 60 years. And my additional 5 years account. No correct. You. Nana, ya sema na wakacha o mama. Die onse de bia na okana sema de meka na sema mama be bi. Ai. Adwuma waye no. Ye wa kurase nyina na etie. Wo kurase chechewere. Enya asem ketwa. Chechewere KY. Ah KY. Oh okay. Ai, na yetie. Na woni engineer. Ai. Mama Efe. Man tamu bi. Yeah, younger na me no what tennis so KBL. No engineer okay Guinness. Ai, me no. Okay. Nyame fa ne kranzi. Eti mama obe bi. Nyame wo nhira wo pa. Na se de ne ye ka no didi se wo hene ni. So wasi afa wo no. Menim se obetutu. Na na mo wadi wati se de na wo ye wadwuma no. Nyame nhira wo papa. De me kan ne se court nsensem nye nipa nyina ne nye skako. Any police station. But be duma me fa ni mo ase de tie bia no na aye mre. Nam so ma menim se nipa bebrenya fa ahodie wo. No correct. Dwuma wo ba be ye ni. To mo bompa ya mbo bia ma. Se de nkofo hu na 40 years ne 35 ne ade no. O be hunu amanase ne sakra. Is adwempa ana ade be ye adwuma e be ta nkofo achi. Nti omu a wogi wo magyapade hawo bi na su ma so ye no. Onkoda mompa e boni nti awda. Oda bi obompa e pade ama. Na na me se champion di nkomo bi. Wo so yonko ota. Wo ye den e wo fiem e wo adwuma mu e wo mantem e wo ba bia. Nipa ubeti nipa bebre tu anamo. Now the osusu se bia se nipa no. Die se do si be me no. Na nkoye me left hands and now right. But se nipa no mo beti ma so retia. Na me de se watimi aye adwuma no. Ya kodu bia. Wa wo pese. Wo pese oje wa home. Ana wakoje wa home. Tima mama de meka bebre kakra ni nyina nse nyame hira. Na ahomeje a wakoje. Me de se my lady can say bi se wanka so ye kra na ekosora wutime friend tianze emfa nkwa na koso ne kitikita ni mu na yeso ye beye ne sede obeye ye no ye mfa ye tumi ni akoma ye bi so afra urade no wadi yanim na yeso ye tima ne sede obeye ye nyame nhira wo pa de wo de wakoma e ba be so mu bia se wo beye bia ye ho nyankopon enkam na enye yi Amen. Mami na say shegere nso bende. Ya nwale. What is that? I'm rushing. What is that? Hey. I saw her me send off no. It's Tuesday. Me wa and a friend mom say shegele abaha. No di kosia create. So what the birthday no be ani no dey breme. Na dia mayama no ni age. Or the kosia create ni breme. So friend am say bachop mo yes na mo nchen kodi. Mam shegere go fi krobeso. Wo free. Mu ha baby me ready no ga do free. Kese aguna yase. Ai aguna the way yase. Obesano. Ei shegere. Mama Efe mani trendy Ghana. Because early this year me to Ukraine me ba immigration officer here me pass you spend just 1 week. Now suitcase here too. Now I'm say everyone I'm say something. So what do you expect me to do? Was it me suitcase so na on share. Nti me yes me yi key na bie so na that the gina je. No say your program was no. She open it. Maybe phones in laptops system no I duty. Nti me yes me bie na another officer fi dem we bie. Oh say Mama ni mbie so ye bebo du ya kona ma. Awoni ma
mommy no. And my name is uncle. And these are the things metia na meniaje. Abrenti oba no odisun any aroho because case. No, mebo diakona kono. Isaac. Odisun ni aroho. Obaya wone ne wo ye wo de bana komo obi. Nti wo de sun ni aroho ene bae. But ene ewiase nyina ehunu. E ma yasansi ni duabo ken. Nanka. So nti no nyoma se mi hunu a hwe papa ya obowa. Obi a watena kumasi ache bia ni papa we. No tonton ntemaban otonton key holders. Sa akona fa trumpet, no tonton trumpet kane ahoma na edi botire no. Onenam sa na oton. And why is it 13 rooms? Or bad dinaba and no crowd name me die, may ji dine be or can so boa and then go for crowd to refund on my MC. So apart from say my Ginny Pebino, my produce ni pebisu soma. And ne oh my best time if you buy on Kwane boy or the Abelekin swabo ye you I just said no way money Abelekin swabo and Sompa Nkomo I pin so ye dear we any upon I'm to case by one solemn question on my back ye no case ye dear Belapon Abelekin no oh ye wo to pon jawa de obeba be ya bela kona abrantie pa na ho fe otu on pebre wo hyedem be ho nko na ya bele no wo hyedem ai krachi pa na ho fe tiano na ibi bra mi yo na mintin sim abi ja nwe ne san otiano obedi nkrantie wi o be wo be ne sakrantie nya banchi so on some send off no ubedi mi bedi na te say sponsor for cap no kakra yes ajiro massage no ya jey oh pacha fabra around no mo any bi that's only motel that's na ya pon wo ye di abela pon ya grace bi aseme ya di obi be ba ho wo de we hwan ti pacha facility wo ya pon bi nya esa o si o ya pon jai ni de abodam oh Ghana me kwa na me tran ko nso achidi ice cream ale mo kana mi tie ma mi abesra mo dia bela blem na kame nya kasar me pon makodi le fia kame nya bi me pon kame nya bi yi di de be se nya se wi abusuafo ya ma mi ma mefi o bo dia beleken aba abechichira enu aba men baby ameko Abraham pamani transe onche o mebon ehun komo mai baby ameko bia last month SLC wo Louis Louis secondary school SLC many one come talk here cooking contest what they are beleni bebre by when yami adoma Saturday kuma ke we omunye na ye SLC week or the be back home na papa kataka kre so Edi kan meka say di asida be marry ade madam ma men so ase enuma wa ye no che say ebro adwene ntiase bro so nyo no a kamen ka ho ana kamen sebi TV so gran kamen mada enso ene ma ko TV stations bebre na na de ya be pim so Sompa TV mo ntina ne omuhu ya wa ha se ne mama efi kan na ko ba bia ye nja na chidi e di bi ko na yenso de amana chidi fo ne na omo boa na mi ade ntene ye ba se ye ba Sompa TV Oheneni program na so na yama na chita afo ni na so afili abelekin na wanji so bia obi tekura na ye ne sere o ka abelekin na no bia jiso wa chi se lick your finger dear lick lick your finger na de be nyanya si nyanya ga si edi apon and you put ice cream upon different flavors your coconut in here 5 strawberry da no bi na ndi na me and bi dem no kete na wo re yes na dia wo sin de wa ni coconut wa ni bi your different flavors ana your fumesa mo me fi mpesi aso ana ka me bisa oba Sompa fia ha obisa obesi
Oheneni so a say no ma me fitia na e dey a on sabekan ana say o frɛ ma me fi a on sabekan ne wa homa trofo so a o frɛ si so a obenya e watutu mai 0240 377 589 0240 377 589 and 0540 031188 0540 031188 Ufreya program bia baba ya stand o kama uja ire la kase message boa e baba ya ma me kama program bia we dey what's the view and the coconut ya finish na mai na de definition wa haya kanda hivi ani na de mo ba ti mani so na de mo benya bia di indro na asa enti obi yen program abe ya stand kama stand kama mo fa lenda mo wai amu me ibi lenda mo wai mo me ibi nka na mo to na mo e frama ko de oh ya da si mami me was me twato asese wa da ase me twato na se me da wase no kwasem ne the rejected stone ama ewiase nyina ehun se me chief cornerstone yes because me wo club bi wo UK virtuous woman dan chemo ba ko bi ho Efeviki Ministries ye adoye ye bompaye na me wo virtuous ladies ewo Amsterdam and na me wo virtuous ladies ewo Italy e bi wo chairman and senior omkra na ma me hu se what I bo me dey pam said I will see him in ama omo nyina so epe wase nti no nyame show say rejected stone mama my chief cornerstone is you obi asi dan papa bi a or stone bi to say me no credit now they are patched not behind the house but in front of the house so there be a mayor signpost no be a do our working nyame show so to me the mayor year one station 28 years a bomb times 2 amen I don't follow so any amen when in a year amen I mean just Proverbs chapter 2 the verse 10 emma chokonkro on chair kinkai chokonkro I be Proverbs 2:10 senyansa ba wakomoma Proverbs 2:10 nimtie ebehwe okra Proverbs 2:10 yep we ndi yabe mama di jame afei nyansa bewura wakoma mu na nimdie aye ahomeka ama wokra amen so ekanyansa nko a ubisa Kristo nti se wo so nyansa wo de directive program bi a ekọ wanim na nimtie behwe wo so onyame asama mbija wona with asema Proverbs 2:10 enya o keyword ana pebia ansa na obera ha na no akenkai o kenkai no a obi asam second matter and ade ba ko ebo am garbage in garbage out efa na pia nkipu bibia edase ne kwasem se na me de mama efi bom pai emra me ba so mpa kuku ejandro uti a wo flash no ye to be ice cream effective so mra wo kuku ana e flash no so hu evantini wa hu se ne me edaba pacho me of abano no susu bashi no kuku Mr. Jandro yo offer kuku also wa flash ice cream nentia obai nanum wakwa to tumi dompe ehye ne bag mo ba na de boa beboso e wo fie kuku ejando enti Mr. Champanam de mama efi bompai se wrade ma adom na won so no ebi mra me so na se di wiase agina tum no wiase nyime nsumi tum bi me na mobrohu so ene ahobrase kwan so na wonyame so oguso a oye enti mama me dase se me no wanyonko fa ne mpo is enough me say ene ma echia se de wo ye nda no betene me ti me dase pi ihu anyankopon hira bra wo kotena chiri oma wa ahoden no nko a ene nkwa ene yesrema na afre ya no po awie nsuo mu yeso ayi yade ba bia wo bia
mirika me no from poma ye boss gidi obi asane message about say emra na yes adwa no fato so e wo no ho e wo phone so ai na woni me say adwa no e wo TikTok me ya me I be the fan say e wo TikTok ai me come page awo say see ametim dia send ya grace okay say na me ma me face adwa no e wo akwankwaja na se no na ya somo a wo US also person wo hu sa asa no na me ma me face aha ma me ni and you ti mo mo me fama okay ya me fama ani fama ka chiri ah ya sa me fama no ya grace o ye smart say ya ma me fe kwa brochu odo be ko ate me pa cho era baby my friend Abigail or Maryland okay ya me dia ma o se wo ma me ye ne ma me ai no ne ma me ne me ma me ye eja ba ko Abigail Okran yeah me ba no Maryland hey minti o timi ba kuma se no wow me nua pa nyenche anope say ya kasakra ono nya ne mi free kete so and wide screenshot as one share program ai oh abi ne ma me ne me ai ne ma me ne me ma me ye eja ma nti ode ne ma me de amahene wa na me ma me de akoso ahene wa na ma me ba ko de mata or UK Emmanuel stores okay ono so say o ma me na danfo o fi akemoda oh okay mata ai akemoda on big boss oh in big boss they see ye yam kola no na na e fi a e bro no so on na Gladys I think like Dr. Mame Dr. Mame Dr. Jack ena pa kwa Mrs. Penny no and Gladys show small world big boss na wa kan no nye agro akoso Japan ya otu nu omu leti se fi ai eska for pa ye nkola ho ne ko ebro nye ko gina ko twa foto fie ya wa wie Dr. Kwakun as Japan na di no tenten bi ama ma me fe ya nya we ni ene ma me fe sam enwa oni the Queen Elena the original na my sister no na sha white on the catch up some wow na akona to ske bi so yes ske net about 3,000 sa what is that nyina Lady Reverend ya na dia picture no why me mama gramo say aye ya kakaka say mama gramo dia mama fe hu no fie oh lovely that's some good too yo mami mama we are seeing mami u pra no mama ye say why you phone na obi tumi ba me dia ma onini ya mama ni mama e fu de we a wo ye ni tie pa wasem say ni na ye abrochefu na 90 ye pa ti mami e be de wase eni ani mo nyama odi abehye abeleken de bia o pese o be bia kwan ho why e say o ma me so wo ye bibia na wo ka che na eni ejum fi se be frem ejum adie kase bi da yenim jum fifi ya enti e be kasa bi atworo number no e be kasa na woman of faith for your program kase jum fifth enti e be ba no abe bia ma energy ya twemu speed dedi binyi ba kwa na amusi wo be wanum we di odi enya de akua bi e be ye wo e na wudi ice cream e de akua we di enya akua we si kire bi anim e me kama nyam na mbe kire mde ni ya grace me ja bi mami eradin kan hey mami your nice shoe your shoes is very nice Ose samiti hey eden ma sole da bi on do amekoto hwe mami bra ni say abije bumpeja we so mami bra ni say
Maybe the young iPhone is Samsung food. Muncha. Mammy Trao, I mean, in Yanich. David, you want trust. Trust in me in your watch. Oh my God. Send me a blessing. Thank you. I am a camera. What's a flowers in Coto? Gina Ho, the ones. Mammy, I didn't go. Abele King, Abuja for Namayan Shira Abroso, the Queen herself, the Queen Eleanor herself, and Wabasum Pancomonoso. The Pacho Bruni in way on Lantem. Not talk show me. Bruni, case number 1. Naomi Ousu, complainant. Ain't no fly out at Tomu. If you just say so, correct. One waban kunadu Mohammed Kader. Na Kadri wo Sunai Broni half cast and then woman in a kamu. Ma Obapa et say what's no say Yaboboswa Kakra Bontofa Ediana Donam. But a master mamma didn't say, Monsieur Papa Bia, no, you never none. or Pemmy. Yagres one may be a banana. Only Miss Shower, dear, make a macusum in our children. Said ye, Sir Bra may bring any man near me who was a season. Intimate person. Many better than nothing was handy many. Was his son of money, ain't see. Catch a dear, he's so not a craname. Na say what about you come and a fame my afternoon at the I'll conquer them. Hey, AGS element. Fascinating for my Satan smell. Agia. Pacho, Anna, Menene Kayano say, on your missa, no limit tonight. When not 4 years. That could one or the people be by a men sign. Let me sign in a dear. Men sign send sound or say, men sign say, the Japadi, woo what I seal. Men come home be me baby, me bank home be. I must say, ah, oh, Bana or no one on Canada Padio. Pachane, to a kind of man sign, I may say, but what most of for one more. I'm the cartoon and Indian software camera, and I may. A dear, so sorry. And Cremo. To be quite mamma. Patramono friend pastor. Pastor, or more friend suffer. Nadia and Cremwa. Hamadia. Hamadia, Nitijania, or no Hamadia. To make us an occasion minjai, mammy and sign. It is still a man, Tiasen and the Coto, most often and so often can say. So, Fleming. Yes, so, Fleming, Nasa or Sarkas a man sign. Men can say, may fresh off on Amanaba. Na de be se me mana mane ti me baaye no achi no san kaaye na me se me fresh off no ye se minjai enti ade achi na man bag so na tipa okokro be so sunyane saada no na no so ye bruni wo bai so onye bruni o se ne papa no ye de ne ba ho no o be 5 years sa na o ka kire me e na onyini wale o ma me so no ye indiani Hey, to buy India moja kakra India jeans. Hey, you know. I know can't say actually me. It's me minim say I no cry na I no cry. Ain't it? What can't say no? I don't okoye no one Fred. Tana na say ya bombo crack sheet case we say. One Fred. Home there be home why? Yellow. Na na mu mieru ni na ma share yellow. Our patana imbusun somla. Who yellow no so yellow. Hey, papa, it's your name and any pan your mobo. Sebi mammy we pa. Who papa picture ni munyam for. I also have cast where the chest and we are say. A mamma mopedia agon. Mubedi the apro. What can I watch also when a ma
woni obi a wodwen ho say what they have cast baako e de abre no e di na chi oro oba na friends eh ayo Jamila Kadre baako so abefrem yankoi mama me da se e busiafo e na wie so ya da nyankopon asese ode ache ye na afin so yaba oyer perfide so yi meka se sorry some perfide so yi ade ho na ofri ba na ye enuafo e da bo fan chabe enya ye enuafo eti ya wo memu da ide ye se eye mothers month abi je wasa ko di ice cream na swade ba wusisi mu ba mle jo ba ko ma me san fire bosumi mu ye se wo Mothers Month nti e mama me fo nyina ayiko na Dr. Steven Yako Shapa odi in boost herbal mixture abedwaso dada na abeboa ya wo so opese mama fo ekoso aboost wo mu immune system no eno nti ne sompa ahwafo ne etiefo wa obetimi abowura mu na wafre na waka in boost ho asem kakra bi ebre ni nti wa obetimi abowura mu na wafre na waka in boost ho asem kakra bi no ye beche wo in boost herbal mixture ne bi wo TV so na anasa wo achichi na wo he TV so e mane how cry say ebia wo fra wonti won san kan duro no wo de ne ebetimi ahwekwa ebefa so aye de bema wo ana ebe ne credit e de ama wo so puti smile ewo maamefo nyina anim eni ti sa bredi e mesress of maame no the studio line atudwa na nka nipa kakra bia nipa kakra bia betimi afre no ya bomode na chese ya ma omu imboostable mixture ni be free na omu de a boosti wo omu immune system no na aboa na atumi awoso nyarewa nyina egunti na de memfre doctor numbers na egu screen ni so ansa me pa cho mo obi amfre doctor se ese mo che dro da bi wo de tie studio line na de betudwa no eno na frɛ na yentumi emmoa na yemputi smile e wo ye maame mu anim imboostable mixture de e apom me pa cho betimi ne na di me pa cho mati 0551931931 0548931931 na enkoyeni okay ti abusuafo me pa cho mo betumi afre numbers na egu screen ni so no asem bia woni mfa imboost ho se wanom bi da na aboa wo se wo testimony bi no wo betumi afre imboostable mixture ye police ni na do ne de enka wo se ye ne se first aid e wo fie bia mu na se yare bi mpo attack o chese emergency wo ho no ma na yare bi attack wa wo de dikanum imboostable mixture no kransa na wako hospital ana abekọ pharmacy bia wako ana se bia waduane atọ yem wo pa wo betumi anom bi okay mama hello hello Pachomo Osha ubetumi afre production line why okay Mufa production line into so ya mufa into so maye eti imboostable mixture police ni na dro no ho adanse ana se ho asem a na ye ka se so opese wo immune system nya ahoden mapa na wo nipadua ni timi ko edi nyarewa nyina so nkunim number ne 0509 438 507 0509 438 507 Pacho betumi afre ubetimi aba na ososo abeka de onim fa imboostable mixture no ehun say your testimony so ubetimi ne ye ahye hello Pacho, good afternoon Pacho yeti okasa Pacho imboostable mixture abwa me pa na me honam nyina ya me ya enso me no me no abwa me eno na me patana yo nyankopon hira opi ye maame nti me pacho ye wi aye be frɛ na kwakwa be fa so won sabeka waduro no na wato aso anom e de amaye wo honam na ye wo ya na agya ne no nkyerɛ sɛ no ano no e wo sɛ wo hwɛ sɛ wo immune system no so de biara de wa hoden na be bo ho ban free infections mu hello Pacho di entie o Me pacho hello Dia ne frato ice cream ni gramin hello
Hello. Me pacho, good afternoon. Afternoon, Pacho, ain't you? Me pacho, me so adron manum kasafi techmine. Pacho me kasafi techmine. Yo. Adron manum bi. Pa na me o osa. Hello. Madam. Hello. Pacho na me kasafi techmine. Adron manum bi pa na machi me wo osa ntia na machi me yana me honam ye basa pa ba me no me ye no. Aboa me pa me so me di ho adanse pa. That's it. I did the end by and as a come there. What on the pan, because all trying to do a dairy. If you know, madam, I have got to be out there coming every day. Come out to tell Bukakran and hello. They didn't met me. You get the old background. Hello. Hello, good afternoon. How to know about him and Pacho and Udin? Me Pacho, me did the Lordina. Again, I'm making a plan after catching pound. I want me plan. I want me men to first now and menu a bouncing business. But me no mean I want me and customer and men to see a day to me the master. You said that's a palm for number. Yo, I wish you for not to say imbustable mixture a whole testimonies in Kwana, a chego no, and yasam ketua cry, baby or befabia, I dance any day, baby. Hello. Hello. Me Pacho ma oni so my why. Pacho yo. Udini baby akase free. Hello. Hello, udini baby akase free. Pacho your friend na me kase free wini ba. Yo yenti o. Pacho imbusu no aboa me pa na me ya me message me tipens pa ba aboa me. Isi am tipens bio. Ye de nyankopon ase pa. Okay. And me say yam bin inti no yam born it off and I say yemfa ensina sofo mame ento aso inti me do fo a wo hwe ye baby a wo bia Dr. Steven Yako sharp ne numbers no na good screen so no yam bin inti entumi emfa course ni biem na enso so say wo how bi ana testimonies here ba ye wo so how no wo pesa wo ne doctor di nkomo ana yare krankro bi tetew yare bi di wani enra say ne ye wo obo ase testimony enyan na hepatitis enya asem ketoa menses die bebre by hepatitis ni de metisa na ya na mani je pass and say yare a ha nipa bebre na eno ti be do for wutie me yare krankro bia say ye ulcer say hepatitis say menses na embe ye menstrual disorders menstrual pains we sisu kotodwe honam na ye wo ya be ma prostate no how bi aba ho ana me pa cho ye ntumi nkasa bebre wo de wo dia ne say wo be fred doctor e wo 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 imbustable mixture police ni na dro no ya to peti Ghana half an hour bia pharmacy herbal shop bia ebi omu licensed chemical shop bia ebi omu afa imbus pharmacy so e wo Kumasi kodi a ye di dwuma so e wo ho kra che se wuduru ho no ma edu papa bia wo pato de fra brochire ni emamu ha nyina ebi wo ho ye bo so de eda form si obia de eno ti ufri tachiman ba ufri ofen so ba men mra Kumasi kejeti asa wo be fedru uduru kodi a methodist aso no mupe branani imbus pharmacy embedi djuma ya sore so mo amutimi fro eni nyina ye be fra mo na ye ne mo adi nkomo wa wantimi afra so da foforo no ubetumi abo awra muti ye ma me mu nyina ye ma mo ayiko afefa numbers no eye 0246 208496 0246 208496 ana 0261 388 149 0261 388 149 enu your doctor number offer na wo testimony enu wasem bisa bia afaso nyankopon hira opi so for mame me pacho me dase
papa ne se moko imam ho na imam se bi ɛna ɔka sɛ menka saa nkyerɛ no sɛ ɔɛ mɛfrɛ sɔfo no nti meka saa kyerɛ no wogyae ɛna ɔde abufuo kɔɔ sunyane nti ɔkɔɔ sunyane no waama biem na saa na wone ne wɔ he ne yɛ wɔ patra fidaase aso hɔ na wone ne wɔ okay nti wɔkɔɛ no waama biem ɛna ɔde to aso kɔɔ na brochiri nti wɔba bɛba brochiri kuro bɛ so patra US no o yɛ sure patra ne ɛde na kyerɛ sɛ US no mo Bianquay. Pacho, waama biem nti wɔ san bɛba no ɛna ɔfrɛ sɛ de oyɛ nyinaa no wɛ minja maninka wɔ na ɔno nso agya manaka ɛna pacho wɔsan bae nti wɔba no wɔka kyɛn sɛ mema me nua nkonkohyia no ɛna mefrɛ me nua bi no kohyia no airport ɛna ɔde ne bae papa no ofie sɛ pacho 72 ɛdeɛ na wɔgye ekotu ayi de ahyeda 72 na so say pacho me 43 hey sister me 48 hey and yeah no boy and our sister ko shia no pacho me nua kuma obra pacho to de ne ba na yeden to de ne ba ye ne ade achi na osan ema krata no so say sasan men sansa oba is no kwa ye pe no kure se won die pacho de bi oba we de woni me nti waka say men san no man san na me si me ko bosofo na man okay ti me san ye say me ko bosofo na man no e na ofa paper ne say eye mental sidin na me nkoka na asem enkyire obi wa bontene adenti na me ni mienu ntem asem na me kwa akọbọ obi amane wa bontene mti me no retie e na wo ya ade na wa so me ko na no ya ide e na me de kwato sofo anim ti hwa na oyi pipa no ba ako oyi pipa na oka asem mensan ina osunsum no de gu toilet na ofra hye e na okoe no wa amfra da konya be 2 months wa amfra da akora ne yale me ana metoto nroma no me frɛ na omfa no de ama ne yere ne ba abamu abi na kyese wono ne wakasa nti me bɔ me brahma ne sɛ kwan sei ɛna papa ne de me fa so ti wɔde number no so wɔfrɛ no ɔfrɛ no no nso no wamfa na boy no akyire ana ɔno afrɛ wɔfrɛ no ɔhwe obi no ɔfrɛ besi me brahma na sɛ ɛyɛ me no afrɛ me no ɛhɔ na ɔkate no te akyire no nso frɛ no back ɛno bisan sɛ asɛm sɛ no maka kyerɛ no wɔsi ane me metietia me ma no me bibidie no ntina wafiri hɔ no aba me bibidie na bibidie bidie no me call hospital no mo kyerɛ na me yare yɛfu yade nti ana me fa bia na me de ato m'anim na me ɛno so mpe ɛno cancer ɛna me nso maka kyerɛ sɛ papa no Ghana ni ni papa na ye Ghana ni na ne maame na ye India pachane ɛna ɔka saa kyerɛ me kyerɛ me bla na me bla afrem no de timanu sɛ asɛm sɛ na ɔka kyerɛ no na me sɛ wɔboa krata na wɔse me nsan na mansan no ɛdo ho nti ɛna ɔde kɔ ɛna ɔyɛ saa no ti wanyɛ bi wa mfrɛ me biem ti na no kwasi ada yɛ hɔ no ma na nanim hwere no ɔbae na ɔfrɛ me ka yɛn sɛ ɔpɛ sɛ yɛtena sundiem na yɛhwɛ nkwala no enti minja bibia manenka no nso nya bibia manenka msemate ena mbebo mo mutifie ho na mane no so akasa ne ja bibia manenka no nhwɛ akwala ne ma esan se sisi asetena ne mayede to kan msemate afa me so na nuane man be se 3 days na se na obechange ni din na wode ato efie ne so no ede ne ma na mo wa brochire oni bi edin na ato so na je se papa ya de no wo yesi wode kwa ba bia ni aka se papa no enye ni din na wo krata ne so ena ne ba nso be ka na da wo pagya pade ana me mpagya pade me de kra de me hwe ne na de me hwe nse akra na wode na ba no na wo hwe no last month me friend me sending no audio kan say me be kwa ba bi no ena o ma me sika ama wo say o ma me 3000 last month ya ma 3000 nti asa pachane last month 3000 asa me di bi ekoye enoma hey sister one kasa we di adwuma pachame nye ena 3000 want me amfa bibi asa yo dia na apese e ma man pray mai pacho okacha me say
osi hiani ni sikani enka asem eni bem na hiani ni bedifo na sikani na edibem de o kana me enti de bebia mekobia no me medifo esan say me no mini sika ya ma wo 3000 last month sika na tumi asa na sa wo ma no mugo no papa we pacho ba me man panyin de o papa o hwe no ena ba ko ne do shem fifi nam kan say wono ne papa ahwe no me ni no eti ono de ne papa te ni baby pacho sika 30 million wa mantasa pacho yo ho me so me say chan problem we nya so to e sabi wa she Brazilian hair a she bone straight wo to no ma wa ba natural hair halaten pacho 30 million we dia mana pacho sika no omo ayi no papa no so for ni fe obi ma nya ma dwen say bia manya ga Africa fo manya obi e wona ho ti bu bedi no mbedi na tu papa no wa ho na ni ti ate wa pray on the pacho it is one ma wani na wo ma me kasa mo kire wo no wa discan man no wa fa bia ntu baby na wa dwen madi mi kopa wo fra papa we wakuru pa wani bebre me say champion de ebrem so many relationship your kwa your kwase your kushia di your kwase na me share about ya someone ya wo kana wa oni papa no age difference no eso pa obetimi aye ne papa ne bibia but as say ese wono no ya wo ya young no mindim agenda kra ya wo but ese papa na steady no ehun say ebia na we no wo pe ejababie ana bibia te sa enti ono so afenyansa kwan a wo ye sa na ma we se so ma me krata no so san yo so ansan yo papa na ka say o ma ne ba we se hwia obeya ne krata obeya ne wo enti na mi tu no fu ne say wonya bibia no fa krokro ne ani die ni wo buo onya petre 30 million nipa say na je akatua bo so 30 million at least ka de 10 for 20 kra pe bibi na ton na enwo na ye sika kakra na wadi 1 month 30 million 1 month 30 million aba betra say edi papa ya ba mini me bia mo kan mo sema ni koduru ya wodi papa ya ba betra efidie so ena wo se won hwa wodi esenka enya asem bia because ne ba no onso je bibia ade no keep on saying say je bibia na ya ntina kwa abuche okodi abosume bese ono oba ese bo anfa no anka na say ono kra no eso atenka we bi mi do be akada mo ema na say we sika ka wo say eso be say papa ni wo sika e to say mo a ese wudie na asa kwaji bie be ma de sister mama kan tro we say wo be ye oba ye odimandi so much oba ye na ni brade wuntimi wane ma ne ye oba ye tembia odwe wo nkwa ho be mani age no kra no wo ya stress wo mo sa no wo do nse fefa no na okokro no na no no wo be wini no over but say why you get na wo fam de nkwa na pa ura me ka chiro no de enweke fi say omo hwa de woni oba ye no edi so kwan why chiro say bia ni fie kwani mu e bia na chobe me ka chiro enyi obia na wanyina ya wo duamo pane enti no niam ka chiro ne say ye wadwiri ye kamono na wo kwa ahweso ko na ye wadwiri ye na ne ntina ye na kwakwa ebe kra oba onche ne oye ne ntino na ne nka say yo wono ebe bi mti be sawa sisa wadwiri na ma oba no so Ramia ya dana no Sompa Nkomo emi se ajazfo eni ye betwetwe nkomo se se aso na no mayi o mayi Sompa Nkomo ajazi aso obi asani ma se bi link no we o fa bi nsani eni ke yenhwe kakra wade iso ai why ochina ai na ye de to so ne ye hwe eti sister se dia na pese papa no ye ma ne ye ma o de me pese o ye ma me say na me ye madwuma no ma me ja edi adwuma na we acha na me tonton no ma edi aniema paste ni sapone sa paste ni sapona ni dwetire kura no 2000 no ena e watumi di 1 month 33000 eh madam ma me pacho 30 million no ma mfa nto edua na de ye dey na me yale me di bi kokọ hospital ena me banso ena blood bay ena sofo no so mo ensem o mo lad e ma wo mienu ni mi ensa no wo ko fa bia ensam ala nko pacho blood bay
buy na me na me tua. It say dia na man nyema ho. Pacho dia me person ya man say on dia wo mesum. Na mi sika na mi di dwa na so no. On fa mi sika. Na that time let's cast na di dwa no. Na kan nyina na. Pacho sam na 2000. 2000 na odi dwa no. Eni ama 3000 asa. Abraham Paka say mathematics no so kusu kama. My lady me da sipi nyame onsha. Na my lady ensem ha. Edi nka menua be meka bibia che. My lady nimfie na wode so so sa awade we so na amwa no. Sa 43 and 42 48 oji ni wiase. Me da me catch me ma onsa. Etu ayida. Eye sanity. Yes papa fruit tea. My lady, say see aye kan asem. Ye nyame fasa. Se papa ni sisi akre wana wo be no. Eye awo anu papa akofa de ama ho. Me ka no kra che. We woje hane no kwotena US wo no. No se san number. Ne ye nya ne bie ma. Akra yi upe hu. Wo ya nkom. Enti sa awade wi na akọ ye ne ni pe tuofo. E ma akokọ tena sa awade wi ase ne de. Mami, amwa so kwotena ye kra na ubo ho ba na akra bi akra mfiri mu ama. Ene ka se je se nko bi akọ no ba bi. Na ka ne na mu ba bi. Say we den wode e moto bra be kan ho. Utimi nko ba bi nya akra wo. Eno ne houses here. Na my lady, yenka bibi nkyere papa no. Papa kadre no. Kadre na adwena ode be fa maami. My lady nya adwempa. Obi so aye so be yusu no. E ya adwemponi. Maami na som no. Wo be mana som no. E ya adwemponi. Me da bia na mke kansem wo ye agu wo wonte ase. On sa adwena papa no de ti wiase my lady. Se si e wo ba yi. O eyire wo akwasi broni krom. Anu abefa maami. Sunwa wo so asa kofa obi fufuro. Akofo oba from 72 years no onzo ogu maso pema ewuko na wo no ba no male di nya ha no de bre wo enye ha no de bro enti e ka bibia kire papa male di 3000 na ba ma mi nsem so odi o so ye ni de o male di ebi kro kwa kwa no o mane no ebi kra no o mfi no enti ba na se yade ne aho kire wo no odi atuatu male de fie na wo se wo tu awura ya fi no do obi din ye no emu live be nyina awura ni tu aye o emu sise nyina wo ne eye sese wusi wutu no sumo so sumre se mabusa bisa no ba bia no te se wusi sise din na wutu na fifi o man lady se o so onya ba bi tena na o he ne ba na sumdue ba no so enya bi enu na me de Abraham pa ye nka se de papa ne ye na sabi o wiam 47 ni ama 30 million aka se boso me pass na Abraham pa anodin kakra na ye di ti ya wo asetena na utim wo live wo luxury life be dia na wo mo broni a wo dwetie 20 million ni ama 30 million to ama te be dia manasa enu na anodin enti ma le di papa no ye friend no ba se kwa wo frɛ kwa fi de wo mfa biem kra eti se he no wo ne ya to mfa biem pacho sunyane no woni ba bi pote wo pacho sunyane de minim ba bi pote na ne be da kwa hwe na ma se enu na ye ne kasa yo na bi so obeba no se ye friend na wo mfa biem kra eti ye to ano ye ntoa no ho na de ho ka kire wo no onfa ma na asomdie mra maladi ya anya ni se na papa no ye hwehwe ne ne ekosi na otwe so na so ogesa maladi ye hu ni biem akaye so na se ye ni na ebe asam no ba betie nwa ye o yeso de se abuani ni panti no na se o sa akwa ye petu de ne ko sister na wo bomodin apa ba bi wo na ye ma brampa ne wo ni enko because an na beboa o tumi mebu kwase asa na won fa no ni eko ni krom o ti asa na me no ka no why me will be am sa won po won fa no ho asem agohia nkwanhia me 72 years kwa male me bra mo anya ade na obi so opemu ni aba na akokora ntire wo de munya ti abro kire na me de me nwanwa sa ya kanfo na bibifo e pa abro kire semsa male de wo fa ko wuya ni o te ga na 74 no ka so pe no e ko ti ase won beka se wanyini wo be wu aja no sa no mbeka ba we fra abro kire no won se ye kan na fruit do so egu ni hwa so na me man male di man me nti man ni biase awure de zi wo hu ni mistake say do won so ti sunwan no malady yes won ti kasa be no no ka chabrofo puti brofo pa me brofo na nsheda anya yin ba me utim ne bonkomo me kana bi wa me nti ase go come how are you tena say sorry broni yere sorry eti malady nyame anim ni papa no otimi mu awure kwase na won fani ese ni brebe yes number 2 Furelatu Abubakar
na de agina mu zongo ayi no free ba kwana ngo wan wa ba no kura du Abraham afotia wo dai owahe onu so kono ngo na nu so free nkramem onu so abetra kono ngo eso obu ma afa so kwa odai ko fulela salamu alaikum wa alaikum salam wo ba yeso eso ma ne so ne ma esesa wani mu no ama o kasa na aketoa your Bible Quran any ebi focus ya shinap kasa preko pede hi o kasa ni do obi anti o me kra mete amenti bodi ayame fulera mi kra Quran sa sama meken no kre mi ni tro Allah bo ame order asembe na baba ya apa shewele boko no beti konongo na me pedan na me pedan han na me hu agent bi na me de tu nanim se me pedan na ko pedan no de ma me ento de ma me na ade chinye na me ne ko fie ko hwedan enti me ko hwe na fie wura no ko na o fie obi enti ko hwe na me se manage ho na fie wura busa me se manage ho na me se flat na single room single room na ba official okay na balanda wani says nti o ka se manage ho na me sika wana me se oh me kwa aba na nyambo wacha me ba me sika me ba wasita ma mbanta ma obi ba wa be man nti ko na me bom papa ma na se ondi manim na me first ka no enko ena papa bi di manim ndi dana ye ko no ye friend no so oni ho na okọ bank ko ya de ho ye to ano ho no eye agent afotei agent Abraham ne ya afotei agent na ye na me ne ko ena papa nti ye friend no agent ne friend no say ye ba fie o e discan e bre no ena o si da bi o bank oni fie nti ye mbra ho ti e ko ho no ye hu me ne papa gina ho mi hu ne wa free agent na ko gina akire no ne kasa nto ne kasa ina ye fie ra ni mu hwe nti omu kasa ina ina ye de gina ye baby nti na agent ne buy no say papa say dan was santu me ko hwe no say 350 nti was high no 400 month nti ena me 400 de misika na me ntumi nje nti omu ham so ahakura na agent ne na kunto kakura say oni say 400 one dika ya nkana ya babedu ha na ye diska ne ba na fe no wasatu nti esa na me say agent ne nde onja na enko na misika na enso 400 ena ekoye nti ko na me say dan de mi hia pa de me say free agent na aka che ne say 75 35 or be ma ya na nti agent ne friend ka che ne say me say 37 no 30 no 40 na me say and me na 37 obaji ana na agent ne sa friend say masatu medie nti obaji ana na o say and ye first kana embra nti yina ya mi ansa na diska no koye me ne papa ne agent ni yina nti ko na oji iska no share 1 week say aka ade kitu bi wo inside on to oye say 1 week ni abeje esafo nti ko 3 days na o friend papa say on ba no ne wo nkomo bi papa say that want me mba no o de man for yesala want me and Friday nti want me mba so ba ma ba beti de wo nti me ko no de tuma num say na obi dika ba da no no num say nipa ne serious nti o ho na nipa nde ne nyoma ba ye say ye tu na afini dan mu nti no pa me chew ni o chi ma ho say 600 o da na no ama me aka waja we na ama me no ene ne ba no si da bi 400 no kwa boy no kwa manya ama na 600 na menya ama nti minya nti woni ga ne nkasa na fa be mi ga na me de me metina dan no o send me nkoi me kwa 1 week ene e bae te bae no se o dan bi e wo honum o ye no ama me ne ba no nanka wadane we na aye na amaye ena yes you to say 10 days say o ye eno ama ena papa say da bi they do nda as o twa entro
nti share 10 days na wasan share say o ye dan fufura mama me nanka o de ye de na mama on pene papa say there bi o twa nti on pene nti on de on fa esika mai oni dan a na o jiska tina chese dan na wan fa ma wan fa dan na sika no so awafa sika no so awafa eh e na eba so Ghana he yeah no sika no go di wadi say 7 months ni ya frɛ papa no ya frɛ na no phone dum o frɛ no kana adwen kyerɛ o sika ondi on fa nya hwe na sika nso wontua say sika sa na akodi ho no 9,000 90 million na sister wache where ya criminal na TV so ana ma proti phone na ba be ware o na ya pedan no ento o she tam me say awache ana na ma police phone kwache no because where ya kro no ene wa bo ne bra peni keto abam na papa say na ordinary uti ne bra ni ntinu on frɛ police answer o she tam o she da o she 10 days o she 10 days no ye ko say san ko yo say dan na o ye no wanti man ye na carpenter ni nu afi so be for obi tibi chi obi sika diri just like that man of e woman o say o ko o yale abi ka mo frɛ papa ne mai Abraham ni Abraham afutin wo free krabe trako na ngu bebu obi afato afie na say abusafie ene ye da mom na ode eye sa de no why we see ane be ka o so okoto ababa na okohon ko asika no kra nche be mai no ano okoto aba no papa say ma obi akofre ni kaso kra me comment bra obay ma fe trase ye bi ye ba trase na bi je fra fo teno avoto dre o ta dre no friend mai eri asemu na akwaso kro ma yimu obi anya ni nua obu na faso be ma fe enko abla ebiye heba na oti yenka enne ewi what it sa pepe so for atam so for 3 days so for rasta ono na eye panyimpo da ebiye heba ko ne ano na yade bi de ebiye heba yesa nemom de akwadere wo mu pa eye ni wani ya o yanko ade atutumika ne bepiem eni yade bia de eye heba clinic na mekan fo enso ede amount na uba bepiem wo ye na so ye ayemfa sekan enka ho ye nya o surgery bia ye ma o glasses bia ye ma wa hwehweniwa se fa hye wani sanso na ye ma wedro bia se fa so wani ne so eye ndubina ne amba ne yam ne te se esam ye de ma na de akwa eduane adi eni yade ye tremu yade eye ntini mu yade enti wenye eduru bekomoje ni mu wenye eduru beko ntini ni mu akọ treni mu akọ yemu adwuma wanhwe ya weni yade no de bechia enya ade a ebeko enti tutumrika ne bepie mo Heba clinic na weni yade ne yente ne te enso enfama ye numbers ne ne gene frame 0541 56 5199 0541 565199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 na chese wabo madian afre Heba clinic yo kwada so adwenase dwanechi pe ne ebutu kwada so adwenase dwanechi pe ene ebutu sanso na mo a mo wo eyebono mantemu nso no ye wo doma hinkro Tuesday market obnada dwemo no ma na ebutu doma hinkro Tuesday market bebi apia kubi coast on one ohope ena ye wo wukwada ene ya wade bia nso munhia en ewo ahafo go so eye Genesis FM promises one ma ena fe efie de bia nso de munhia en ewo bibie ni eye adehye FM promises one ma yade bi te se glaucoma eye ntini mu yade si na glaucoma yade efa so ba glaucoma yade na ewo ho no ye wo ntini bi a eda ya adwemu eda treni mu na no na se pressure baswa your pressure friend IOP pressure intraocular pressure sa pressure we enya bantini ne so pe na akofa glaucoma yade enso e dia bro glaucoma na ewo honom sa ye omumienu ye obaako ye hu ye papa yesanso no ba omonka ye eno ne yefra no angle closure glaucoma ene ye wo open angle glaucoma na angle closure glaucoma no ono be didi utirimu ache mfie be bebere enya de obepie we ne so onye pie we ne so pe ode ebo
ena eba ne so ene wo open angle glaucoma sa glaucoma we ono de oba obo nkayem obema uti apa uti fan be sha ase edwa ti wo no mabon se uti fan edwa ene ne friend ocular migraine sanso na sha ne so ame obetimi ate dede wo wasom ase dia nikenika na se insuo gina wasom no ebu wo no ma ne ni be kokko ebe sha ase keka no na wa sha ase oposa eye glaucoma yade ena ede ne ho agimu wentutu mirika mbepie mu ABA Herbal Clinic o yade we wanhwe yade bechinya ye beka cha okra mpo se anoni edro wenye edro bekotre ni makoye mu adwuma obebre ye papa eno nti numbers ni 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and I say 050 281 2161 050 281 2161 no wabomode ya frɛ ABA Herbal obi wono ma ete eneda ne so potaka se me frɛ ne se cataract me serew se ete eda wani ne so a tutumika ne bepie mo ABA Herbal Clinic kasan se ete no anka se yo mumiensa yo nuclear cataract yo de to eni ni mfimfi ye to eni ne so lens ne so ndi obi enim the doctor beka cho se ete da wani ne so and ye wo cortical cataract eno ne to eni ne nchen no your subcapsular cataract eno ne to eni ne lens nechi na me ibisa wo se wenye dure bekotre ni mu na afa yakoyi de we eni nechi a ebe den mpo ena ne ma ye ebetimi ama etewei enso etimi efiri wono mo eno nti ena ABA yesi ye ma o yenduro ni bi eye indubnane amma ye de ma o yam ne ti se esam eye dusam o de kwa kofra eduane ne wadi eduane emu omre bia unya okoko tom brown rice water na o de afra shanen so fama me say ya de ankwan so ubetimi e de afra na wadi na kotire ni makoye mu adwuma na nane yade ni nyina enso e de afiri wo na de ahoto soro nkokra enso etimi abro shanen so so obi wo no nso a ade ewu akira ohu eno na potoka se me ye kan se wo myopia o ye myopic mesrew tutumrika entu behu obi no se graphic na working kan anampo se phone na ohwe so a na watwe de kwa achi eye wo se me bi star obi no yida bi nanini na ehu ade obi wo nom so ade ben na ohu ano na ye presbyopic o presbyopia mesrew tutumrika na be pmo ABA Herbal Clinic na ye ntu ase enso enfama diabetes yade etimi kofa eni yade e de bro diabetes ba ni pedwe ni mu a sei no di ne juma o high blood sugar no ekosei bibi wo wanini ma ye fra na retina sa retina we ye nanim no eno na etime bu ama otime hwe kanea eno na ni adwen ni di nkita ho na waka akira adwen ne se anti akosu ahwe ade ehwe ma ne kwan ma ne hwe retina na di sa adwuma no ewe ni pedwe ni mu enti na so obi tu ne nsakra so de ba wani so a na wani na bo pre at once no odwen se wankasa na ye de bi adwen no ene ni na di nkita ho na wo se de bibi ba so ene wetimi aye sa action no eno na se wanhwe na high blood sugar ne kosai retina na ade yade e fra na diabetic retinopathy ede bere no eno betimi anya fluctuating vision wo no ma timi se wani ne vision na bakle na asen ateko eba na ateko eba na ateko wanhwe abeka se yo se bobo ba be hia sa pepepe na eye enka ne tete wo kai tete for torch ni bi no eba be wu asa edumba ko edumienu edumiensa sa na wani no eba be ye tutumrika o won ma wutimu se black spot ase niema tuntum ene nam wani ne so bra ABA ye nya o se dwubia ye mfa se kan enka ho ABA Herbal Clinic nso be pie mu a ye ma hwe se fa so wani ne so unkoje tablet bia se wo kwakọ memene da bi eye indubnani amba ya yam se esam ya de ma na de akwakọ fra aduane adi na de ahoto enso etimi abro je numbers na frɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 050 281 2161 050 281 2161 obi wonum so hypertension high blood pressure and na akofa hypertensive retinopathy dia breno tutumrika na be pmo ABA Herbal na ye ntu ase emfama yade bi yesebi HIV mowa na ba oni pedwema beje di ade kwakọ yeti anom na emfa hoto embro say diabetes say pressure say stroke and hawa ABA Herbal ebete ne te enso ediama je numbers me sorry sui 0541
0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 and that's 050 050 281 281 2161 2161 050 050 281 281 2161 ebie heba ne ajo so se nyame nsa wo mu wo so for ata so for 3 days wani we betting say yeah say na brampa ya nya birthdays no na ya nto aso na temala tula birthday Mr. William Okran minua na me se champion na mama efeka no Abigail ne papa ni ene wodi na woda yesra wo so nhira kwatenten e de ma no ya ubetwa why yankwai oba pa shanso ene wodi na woda ohini ni fan club Amsterdam obone homode pa oboa kweji wa ema bibia akoso kama dwumadie bi ayeye oyibi e de boa se eni biefo nso benya bibia die ena wodi na woda ye ohini ni ene na dofo nyina e ka se Aisha Onyankopon enhyira opi ya wensu betwa me is a champion tew enko ebrenu ya so mama me dance so mama won say ene wiase no kwa wotanse ya na wonti na me biase papa no woni dan bia ya wode ma hai na emom no enkwasiebu no obu eni abayiwa no apart from abayiwa no kwa wotu say mama no kwa wonde ne kwatem no kwa wagini sika enu nti no wo hu ne wo ye na akoda yi papa sorry sister yi papa wonde no ko ye se be wo ya besi what so for de o mo gini pedi but e che no hu se niema no enko se ne o mo pe no se ne o kan na se nka o ma please be mo at once yenya no hello eja fute my yeah mi rampa chona wote say na me ado me ho ye me pa chonu mabai we be a friend Fulela tu Abubakar Fulela tu me pa cho so ye so be ha dan na dan akwaya mango ase draba edan ama sika ama se da be na ni sika no ne nsa be ka pa chewo yo pa cho bebre wana me e ka se ya frame wo hini ni me ya juma Sompa TV sukuma se wadawroma mi wura fote Sompa TV me pa chewo ane yo woni amusu mampa ai enye se bi obe han dan no sika ama ya dan so ama enye se bi obe han dan ama sika so ama na ebro mo pa cho mo ti na che so atom no mu kakra yetie ni ewo mo ni se agent bi na edi no bre bi se of dan le bre o mo ba e no na me wo ku o mo amefi po o mo so o ma komisi o ma ko hwe dan o ma ko hwe dan no mo pe eno na o mo pe ana ni bi sa se na dan ni ya ho hi o mo di o mo nsa si so o mo kire ye o kru mani so o sa particular one de obi aba sa da ni ba particular one de obi aba enti eno no de eyi enti mini agent no na oni me yi anu se wo no abehwe dan kofa ni pa ba ni se obi aba sa da no so di matam kura wo no ma ni kasa bebre man you know me ja wo mo ho na ja me da me wura ni amna me ko ye enti wo mo ja me ko so mo ko na agent no ta frame no put na no di matam han se but me say na jo se what do you about so ma me ji dan e da no agent sika na wonyi ni sika na me say da no bi aba ho a what is your problem na ja me ja no ho na e ja me ko ye mi wie ni ame ye wo na ja me ko we si efie Hello.
edan no ni se nyanka sika ni so abedi wo maami sika ni kodi no ha bani mansini 7 months ni aja fote da ben na ni sabe ka ni sika enu na hia ye me pa cho yo mo be mo enye ni tete mo ane se ni kuswa eye mo enzo family ma cha yi part payment drama papa ni papa that play la no ma cha part payment 1,500 grama enti sika 9,000 na wo je ye what you am 1,500 fama no me pa cho enye 9,000 na ye say me pa cho enye 9,000 na me simpa cho eye say eye 8,800 and what you am 1,500 aja fote ne wo mani pa cho ti ebra awu decide yes o mo pe dan ne bi quickly nana me mobilize 1,500 de man me so o ma me tua ne ka within by 1 month no me clear enya me tua ka crack and beat man na aso enti o ka se me se dabi on pay sanity ni no be 8,000 there need ye good so abo mama na ko man 1,500 so to me ma won say ni sika no eja say ye de pesi ewu ni say 7 months there is enough da ben ena ni sabe ka ni sika say mini baby do ma mini baby da npa cho and ma send bokra ma no kwa ni papa sika ni nyina o di sika ni ma wa wo ka nyina o picture wa ha metimi dia to TV ni so da ben na ni sabe ka ni sika eno na ye busa 7 months there eye nyame ka ni say but o tie me tie on ya ready so obedi sika ni biti na ama na atwa ba be blue sa eti me ka tire sika ni o tumi ma on tete so na on se no wo je dia ko ha dan manya dan sika wanya sika dan ni bi sika no de bro wanya ni installment epom en wode ma wo eja vote tie o my name la wo ni aba eja usutie o de mra e wo manum enada be enabra ya ma wa to enana awotwe wan fa kwa ni sika ma na ya the police ba be chiw ya ba be chiw ya chiwa ni sabe ka ni sika dia wo ye na nye ese ka no kure kire wo abija ni free so ni aba ba body opa wo asam foforo ka friend because the ya keka no wonya what you sort ya kwa ni sika be ma no na na brampa pepe na kokko no ngone enko che no e dia na ekoso ga na ha no esisi sam nko ha what ya kola su kono ma wesika 8,000 and over bosome so 9,000 na 20 ati da motom ati famu kai sika 23 spend e free so 9,000 no so sama mani 1,500 na papa na su emu kwa che no mi se champ problem na fesi so mami wo hye ne ma yiye ya nani da no pa eno obu wo ekwasia no yes cannot de kwa ya because renovation kwa ya so an kwa wonye ye enti sika no hefa chese e de benti na ese o san se wo sika na what it sika no na chese sika no na enti na wo pen kakra na wo de ma no wo so wonya dan wo fa ne sika no emre no wo fa mre na so ma me no ya adwen ya nkwa chi no na sika no kwa no betua with interest because abosumi so de edoso wo mo nantia ento owura to won fo anyasa obeje ni kwase edas nana brampa brem maledi me dase mechia konongo police fo nyina asona ba na nampofo ba bia obi amechia ho case we eyemu case ye free ha ye beba ho ya tem asona ba bia mo bi free sino fa camera sini so emra no ne ni no ohunu se de wi asete maledi de bia maximum mekanise bibi ni mesere no na ni nua ho akere no tem bia opese ni nua kwa ho kirem na nani agise ye maledi he papa no ani agent no ayaza ene wo mu tirim no mo de ete konongo maledi papa no betimi agina ha ka che se sika no ogi ye ne de no de ye so zu obi abagi sa da ni ntumi fama no no agi ewrai sika maledi se sika no de ye de afa de obetete ye ai udi ye dey ya afa oba betete ye maledi ewi ase won nipa bi ya de bi nipa bi na ma nipa ebone ewu nipa na ma nipa ebone maledi obi eska wo mebusa onu so on kanwe etire na wa wonu ba bia wafu ne ona ase do kwa akọwie maledi nipa bi di bone asisi sam obi anya ni nuopa so asisi no
malady obia nya ne nua opeso asisi no afute baabi o obi ankrandi ana dan so baabi afute ni obia no momfra mu nua no kanche no sabi awaye no wanhweye na reading kramo bible to nobody bia obewu ye money dua ba che no o ye che no ye sika malady ye che no na so ye patapa na niema ya nwuzere sitia e de ne twatwo judge be na akabiem judge be na malady wakabiem obetie si asam no simple kra ama say tu akwa akotwere ba bi ache malady de kan attitude trip asema ye kan nipa bi esisi nipa bi sisi nipa malady edru dia dia ade etimi twitwade ye ho ano no afute ye zie ne nazia peja ana omni ko ba bi ne se akra bi agi ni sika na waba odua malady ko mudim ni ka egu fotomantom ne de kwa akotua ka no edru ba bi nipa bi di bone ai bi joni ne kasa ka che ne se afute katire no se me se adi amemande kora na to ha edu ba bia wo moni bia malady ni pe di bone dodo akra ketua watete ni moyurem e pedan wo so wanya wade kama ya brantie free meli ba edi asem ni meli wa no num nuro ama na dia yiri se wo be peda dia edi adam na watimi aye wo mu sei abrante na abra kwa kwa chini abrante na so de meli abonte so eya watimi mai malady enya wura ya na timi ko meli ho ba ya anko wale ye kra no anko onya hwe ha afute ba bi owo bia bige ka tense mi na abrampa me say odi agura mi amaji asem ya fa mi amaji asem na mame ho ama agi akota ko no ngo malady mi da sipi abusuafo nyamo pani bia bawo nyame adom of sister ba abegwa miracle worker Emai ifiti china kwa ubasumpa promises aba obra yonye mumena imbalance doctor say wo variance eni ifiti Friday ukwa prefer chemical abegwa e wotachima abegwa unsabeka bi mapache ibi to my plus e yo say dro papa o satanfo no 05 337810 edu sana osi madansie nie eye koko mami yade owonuro sada na malaria jeje nyira bedwane na de oso nya diabetes edu etu di se show 0500110115 where inhaled medical solutions or Bob or Hima detergent yen konko jibi ye do Hima baby bottle cleaner washing powder eye kama bleach antiseptic ebeboa floor cleaner efie ho ye do huru kuku ye siniama koda no fitri bottle ni atwam se yopo be bia ye ton ubenya bia to Malcolm the palace ubenya bi kuma se frɛ 054058790 and crying 0245155966 Tabita ko ya sabia soronko ye de abrofudro eni abibidro yakabom eni ye de sayade wayaresa no ye de bedwane 0260196219 Lawson delay my capsules Lawson loke odinuraba Lawson delay owonuro Lawson miss kwajibi anu onam ye de bedwane anu de aye adwuma abasobodi abaso 0242133577 Piwak eye 3p eye toa ehwe pai ye ne garlic ene de aye anu onam papa kasi amroso ebedwane sayo titi eye 3p ene ma so eye 3p wo fra ekutu 3p 0248928824 wo se yen kan kire wo se Victory Charismatic Chapel asode wo preachi 4:30 p.m. kopim 5:30 p.m. Ejuada kopim ukuada se ebra edi preaching na ya wada ni fiada ya ba 3:30 ekopim 4:30 eni doc papa osofo oseyon Apostle Franco say osofo na ho fefefe o just preaching so a kama obeti asie ye na urade be fa no so ama why good say ash foam ye kokko jibi o mattress nye o da so na bibi na de wawuram me pacho ayo da ye so o be an ash foam kokko jibi now me pacho Exodus duro moringa kokko jibi dandelion uyi we mienu we mienu me say pressure no ebedwane 05447033 Gentleman Dental Clinic ye kokko he ye sen
ubetu ube polish ubesi ube fili ubetwi fu ani kirem me patcho wa bre project no one fe ma 0559139582 echanfo bana o se habai kasa wote na wote na bebu yemfi ani nkire ho wachi enkasam yade wabeti obeti habai atoso ni nyina betene ekukankan bi eye fu nwi 0244988004 Kojak farmer yenkwai proko oba ya che ema obi nkase nubi ni wani ewobi wo ho eye duro de animani Kojak proko yenkonko jibi uti paw kokko jibi afie ni nyina da ebe dwane Kojak charcoal toothpaste enu suso aposia ebe yi osiase nkokone na ni nyina be firi ho Kojak regular enu so ye kama fluoride ni nyina wo ho sa na ewo Kojak sensitive toothpaste wo ni nyina da ni ewo mouthwash udu hurum no wanum aye hwa eti yopo 0531069945 edutwimwa mami wo ba ya che ayamutim ogonro sisi yade fu ani kire ho na kwaji bi madedia ni nyina be dwane we adwuma kakra bia na wa bre tonic no aye na wa hyehyɛ mankapo no na be ma giram se ye 0599415191 grow fine ube grow fine doctor so mo ja so eye grow fine ko kete so awo na eye grow fine ni de nani ase kwaji bi bra nani aye eye grow fine me pato wa jade awie na ho to ni nyina ye grow fine wa wona pese opia ba eye grow fine ye ni aye koko eni ye de aye ne no mo no de pa de pa mfa ba no ba center for ne de ba pato shaka no ba pia no wa tobi 0244596532 Alsa Bank emai ye nyina via ni nkire ho tete bakris enya sem ketua obi shi ye ko na show be na ye beton wa de ama usei enya sem ketua ege se Sompa Nkomo eye hanko a uti fie ye dai fu adwo de bra ni ye beton ama wa nkasa ye beton so wani ai dai aje emai udru Alsa Bank bia ema monko na kwaje besi ye kwaje ya adwuma Diamond Scientific Research and Alternative Medicine ye de ni kirem Dona Keba ye kwaje bi me vitality ya matadua ebe mu agina ebe ya bare se gidigidi wasura jai pia wasura pia na tuem esimu agina baby e ton na duro etu aduro bia 0246727767 wale se nine ma ba beduo esa damprano ima na meso anya na ima ewia wo de hye emo aha o emo aha ebu oso ba be chia eda na se ebru no ba wa busy ka eda na se pa ya be hwe nanim kwai eje se nche kra na ndi se omo benya amani benya edu kwa kwesi akonya yey ekofo benya se mo kokosati bachi ndedua kokosati die wanya amani na minya nkoso ekra wanya amani bachi ndedua kokosati omumi ba ku sei na se akoso abeda be adwumen ye be ye rekomendation ante no enu ka de wa be bi aze na wo ba no atutuntu enya se nketwa na wa ze yi konkromfi no 0551931992 emfa mienu pe production line no na se wendi esi wakwa head no almost set yo ani mo be set amai 0509438507 I don't know many we na se nketwa na na kumasi GH abranti watwi manima manima toso efe yi ade bia wo ye bia frɛ no no mesesi wani hello hello pacho udi yeti o hello hello yati wo nka yo anti ti wo nka pacho edama si pa ga mamoye okay hello mami eja yati wo nka kasa na page wo ni pacho mi di wo se kojo yo because I free go from yati ai me pacho papa no oye pabonini pa pabonini pa me pacho se mu odidi mame no on fa ni sika ma tie o se obua me pa na odidi sika ma because ya yo mo de we di sika we ya no wadi we kwaji sika no wadi o kwaji we sika no wadi oh e ba sa na we are in obi ba Evans Prof from area ma me chia okwan so enko 05094385 hello hello good afternoon ya ka say ya police ya friend from Konongo afo te Abraham gina ye ye betu dan tati anwa hello mpaso FM me fe pinwa
Yes, ma'am, yenti. Yo. Mpaso boteno afoteno. On to free on only dining no father animal no mundem. On father no more yes. By him, pa. O katasum. Obi ya meri enti said in Yama Catherine. Woman who try to sign any manumission. No. Hello, Mpacho yenti odin baby akase free. Yo, yenti. Hello. 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 Yeah, good afternoon. Afternoon about Paudi yenti. Pachon kase friend. Yo, yenti we. Mama me yada opa. Na me shia wate. Yo. Bye bye. Yedas. Utitin kromu na mu bu nkrofo fa so edan ba kwa de be manipa ahe afote wodre Abraham no wa chia kwala ba wa we 800,000 sese mama 1,005 wa wo kasa asem fu e wode na na bra paso anko chi papa we anfa kamnesi so a emaduma ma suspend 1 week catch your play. Hello ebusia me dia si why itumi nkume ho ya ponchena actually ya fancy oni asunjo efi ye de yakopon yakopon sunko yakopon ko bibiara ye ma emma ni nyina happy Mother's Day in advance nyame adma kwasiada ene ye Mother's Day ne basa itimi ye nden ye ma me Adazoa nyame nhyira wo Atacha say drum e ma ne dia hete o say hete kula adenti e hete ne wo ho me say kwada say ye afie de mo say man enkora na ja towuro no to nanka mo ne say say to cars kanene ka towuro kakraka ne bobra me ma so na so mo ye adwuma so era mo ase era me ma no so ase me pa chewo edusa heba ye wo kuma se sa won kran Kumasi ye was swimming magazine macro. Go filling station dining ye wo. Kumasi was swimming magazine macro. Go filling station dining ye wo. Across so ye wo Abeka La Paz. La Paz traffic lights na wo be a Las Palmas wo La Paz main La Paz. La Paz proper e wo aso na making. Baby a Las Palmas restaurant one pizza man at one so when da na chi. Wo go sunya e we new town, ni susu gold e die no hwe. Wo te Rikus hardware wo ne ye wo. Ye no ni bi wo ba bi atwa duro bia ebre mus obi eyare koko tete wo bi koko ha wo bia aduro no ana wo we TV wo hwe wo wuti radio so ye fe ne edusa heba mixture eni edusa heba capsules wo de mixture ne be capsule no na wanom wo to edusa heba mixture na wo to edusa heba capsules na wo ka bom na wanom wo memo heba shop drugstore nkran ko kwesi drug lenabu heba shop drugstore license chemicals wo bia ebe wono wo boro na se pedusa e ba mesha anasa ne capsules na wo benye biato na sisi ya de ne koko ana se ne ne den wo ye stubborn ana wo betoa wo ene ya na duro bia na se won kwode a ene nam Yesu Kristo tumi ene tumi a awrade Yakopon de ewura haban mo no ya be ye adwuma edusa ba mesha edusa ba capsules eno ho ani koko sisi ya de duro wo dwa so a sabe ya wono ma enka won enti ya sam ne se wo de enom fa ko adwuma what I say no muni nyina na fa ko adwuma wonu obie ni meeting bia ana woni WC bia so ni ntokwaku bia wo de ansa obenom na de ko adwuma asempetia wo bo ho ni kokko ni yem ne wo enti na de yem ni bom se kukuru ayedu sai ba mesha ne capsules dede na epre wo yem ni nyina eto betwa wo bo ho ni kokko na e woni tirim enti e basa wo kasagu so asabe na enka abam e basa wo duru abenom ayedu sai ba mesha eni edusa heba capsules wo bu ha ni koko na fifi ne to watra se nye yie watra se tua ne to wo hu ni awonye watra se kakra na wa bre wo hu ni awonye ne muna mi na atwetwe no edusa heba mesha eni edusa heba capsules eduru na yede dunsinkro yede 20 yede krama kwate yede eduru bi se mahogany yede wo ya
yɛde wɔdanan yɛde yɛsi ama huduru am bobodi no fathyɛn mu nyinaa yɛde egu mu ne kɔkɔrɔ sɔn mu egu mu no sɛ wɔnom a wɔyɛ bie wɔ nipadua no bia no etu yira wɔyɛ bie wɔ nipadua no etu yira saa ne Awurade yɛ do sa yɛba mesha ɛne na du sa herbal capsules baby no na ɛmo ɔpaa obi wɔ sɛ sciatica ne to ase etwe ade ya na ara ho ne sɛ aduro bia obeti wo radio so bia obekwa koto do beti o TV so bia koto so ono mba akoro resi ono aka tese do na anya adwuma me say wo start na wo no hu say wo afa ye wadu dodo abenu bia ho na aduro no ye very effective wo to asenti na twetwe no wo na ne tifuna yo dudu ne nyina bekwa ma wato ye wo clinic ye wo nuro bia de follow about is ahodo mu ama food and drugs authority agya to mu e de ama wo enti me say wo wo ba na obu nsa na ya wo mu a heba shop ko drasto biem ko pedu sa heba mechanic capsules tonom wo Cape Coast na wo be se a wo ko pe na heba e wo Coronation Junction woni mox anase nkramodan na die no hwe wo benye bi ato wo otakwade na ahwe me a wo ko crisis dance wo apogin krakra ebi wo nim die ne menso mu nyina ton bi wo ko fodu ya na ahwe me aka se pharmacy ebi e wo ho wo ba bi ti se takwa na wo hwe ma na sense ma o was shop bia winim bia no wo benye bi ato ho wo kan si drug lane Nana Boachansa, hello, Seba, repash. Angel Herbal Shops across Ghana, Tinata Herbal Shops across Ghana, who Kumasana Wovemia, who got Freddy Mens, Missy Heba, Denny Heba, Apidan Keba, Colena Keba, Osons Chemist, Costa Pharmacy, Habme Pharmacy, NS Chemist, Sans Pharmacy, Baby a PF, Tafu New Junction, Baby a Buho, Yankasi was from magazine Mercury. Gold and Ubawa, Yababuan, and I know Messiah here and I'm Kaya, and I'm such a TV, so I'm kind of say, we will be a diabetes city war. Ubercheck sugar, Biana was strong, Ubercheck Biana was strong, they be 15, 20, 25 in the Kekasa, and men we are near 3 when you're secretary, who would you when you're diabetes, how, but I say about Santa. Your mount diabetes powder, what they call fra, who been soon one. Now your mount be out of 18. Na ya ma obi nso ya no awi a obehwehwe anom se sugar na te said dear crab by the grace of Almighty God wo ba hu se akofam kra wa bagedi ebe kofam pa ma wangasa no wo bagedi adusan ya ba ye wonno pa so obi se gonorrhea na ha me obi se syphilis na ha me obi se candidiasis na ha me obi se chlamydia na ha me wo ba ye clinic wa ye wonno awrade de a kye ne a ye de ye treatment a wankasa bagedi wo ba tonti e mra ne se madansie nie me mra ne ya madansie nie e wade wa dansie die e wo ye ho ye ne wade wa pam wo enu aye ye no ho che se e purely organic ya ye from mu bia en frafremu what the halitosis e koko and so doctor wo kadi ne hu na usuro wo ko baka che se cancer wo tim and so the halitosis e koko enti eja won ka e wo sebe wonum wo hu mi gu nipa so a na ye yewu wo kasa gu nipa so a na ye yewu ni nyina no wo no do say ba mecha ne kasa na ni nyina be firi ma anwato obu wa mre ye na abeto no aduro e de 20 ahyemu aduro no 14 wo mo nsa no 14 ni dua nte no saa na be ma nyame ayo ye de ahyemu de say wo ye be ma na mre ya ba kansuo ne to pai ni bom ne no wo de ye me se fa do sa mecha ne kasa no ne no na wo so ye be ma na mre ya ba ni anum no nyina no wo so kwa ye status ye no do say ba mecha eni ne kapsa so no a ye be wo se nyame wo de tumi ewura haban mu wo bebu wo ne mra ye ekuro maka te se do ne tu kuro woni padua ho maka te se do no etu kuro e woni padua ho ne senti se ekuro e wo ho a ekuro e wo ho a bo mmodea se wo be no do say ba mecha ne kapsa o bebu wo ekuro wo ne ho enti wo de be mehie mu a wo bo so kakebe no atwe to ekuro wo ne ho na wo yo ba na ekuro wo ho a eduro kase pa utan ye kokoro do so ono ne ekuro ni nyina ekọ ye de bi egwaduro num enti ba yo be sima enka pampan ensu eguwo kekaye ena afa so ene pampan ene wo ya na ye wo ya ni nyina no ebe ye kama chese wa obadi adanse wadu sa ho wo de fensu ne ka to para honanom fensu ne ka kapsa so honanom na wo ada be freme no ade ebe mo ayo be sima nka sama wo kwa be free product wo kun ba won che wani ba jisa se wo ti mo se ba bia ye neat ba bia ye kama bi bia ye dry up chese e bi bia be ye fine e be ye kama ene ma de egu odun etu kro pa enti wo anka sa ba je di
enti ya na me ka say sisi ya de aduro ekuru ba usisi mu adusa na wasa wonom adusa ya ba me shane capsules na wasa wonom wodi nso ka capsule na wonom no ma ekuru na wo sisi no nyina bewu ye ya tena se aka adusa sam saa efie duni obiye no wodi dance bone de afaduro no na madodo no ani gye ho se eno nko ani sisi ya de ne kokko aduro a ye papa wo dwa so a wono ma enka wo wo be no makọ adwuma wono obiye ni case bia enne ya de kese pa ye saw ye clinic eye wo bia wanya nem ya de na semre ye ka wo wo de wo ju wo di se wo mre bra so am magazine macro gold anum kumase wo bankra ya ye wo abekala pass you do la pass traffic light na so na si what I say last pharmacy ni pizza man to no so your pizza man da na chi ekwa no wa wo mre kra anu achi ko baby eto aduro bia na so pedu no na be bi me telephone number betudwa da bia ya na me ka so hu sem TV bi so a obu wa akoto aduro a so ai kokko aduro sa de ni bi me de asa we na wo boa ka chen se wo pedu sana wo ka de ya wo se de me mate ne ma me ne se madansi ne be se me so di adansi e di sa wo fa phone a se video ne wo so a wo de adusa ne beto so a twa me ne adusa ne number ne nyina afra twa adusa ne number ne nyina afra ne nam phone so ne fa ne kodra store fa ko he ba shop ko ka chen se we ne adura mepe ne start ne no we se asra me ka che ono me bo a wo je one mogya ne nyina enwu ne nyina be twa ma wato me de number ne betudwa wonti bibia se afre pressure na ho diabetes na wo ye wo typhoid do tata hye wo cholesterol wo soro un de wonye ni nyina da by the grace of Almighty God e wode be fa du sai ba afo so ne da yare se mu odin ne de abro wo di ane se woni ye be hwe abom woni ye be ya adwen wonye gidie se ye nuo no eboa wo prostate te se hwan wo du so ntentem wo du so na wo chem braye ma otin ne ma ni so ne capsules nka ho wono no mo du so ntentem ni nyina pen e de sa prostate might asem na meken ni ama o de sama ni nyina registered by Food and Drugs Authority du so ntentem ni betwa baby I want to kwa ware bas akuma se de ma enkra de mintimi ma fa namba na da so no frema medusa fre papa dusa me ni mi kun na ye aduro no mi radofo wo fe na ka se me wo prostate mi ju so ntentem mi ju so mu ye me ya ana we ya ne ne wa ka hye ye wo ye de do ni na be send baby awo won saka na ya hye wo so de bisi no what the fa ko na di treatment na to awo sa na ye adwuma ye telephone number ni je na ye monkomo wate ne bade betimi afa ye nso no da yare sa e de abro enfa woni baby awo wo de wontimi ma aduro no soma ye de bebro na no me kana fidie we so say enfidie ensa yare o enfidie hwehwe ni pedue mu e ma hu de we ha wo na ye wi a ye de aduro asa de ka doctor de okuta aduro no wono ene doctor no entimi sro se enfidie na hwehwe mu ne ye ka je so was syphilis wo gonorrhea wo prostate ni ade a ore de wo kan yare ye wo na emom no de be saw yade na kasa ye aduro no so no etsi ha ba mu ye wo Nyankopon de adom ye ni ya ho odin ora na hu mo bro so de agu ye ni am ye hu abai enti ni ye ni nsawoso ne bo de fa so fa yare sa emro ye telephone numbers ni 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 700 9824 055 700 9824 055 700 9824 and only your numbers do they are saba ne erade wo fa wugidie ne aduru aba no so ne they are saba ebre ya wate ma mi rusanken ye ho Nyankopon ya bɔ mpa ye wo kokuo mu no wonti ye Nicodemus prayers ne brade mfa so na wonye na wachina wuhia ma medusa ana papa dusa na akasa dusa heba ne ajo so say madanse ni God bless you there are some medusa This year market.
Jinyame no, yenya different type of jinyame. Betobi, ebwani ya fofo, yatete so. Yesa wo anchors come be wo Abyss Plaza. Femi che papa bi edami krom. She. Beshebi. Femi bango papa bi edami sa. She. Yatete nyamane so bibia wo Abyss shop. Bibia wo Abyss shop. Betobi cotton, betobi koche. Eya fofo la fo. Yatesu bla Adesia Market, Abyss Plaza. Bye bye. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no jack a sepan and neck. Because the brew. A yama money mema. A yoku ni Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my member brand. Na a yemme. Na Edusa was the same with Bravo. Sweetie, when you come on, mammy, I draw more. What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep? Yeah, I'm sorry. Oh, be it. I just happened for one woman for done for any the onion fear do me. FDA, Aji, a dready and cratui atom. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na etre se, yariye ewura wuni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eku atia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emeni pedua no nuani nuro. Ma wutumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Se wo peni dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwedie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes, yes, yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got Yas confidence, I got Yes. We got Yas protection, I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yas protection. Ojo, let's say. Oh, foul. Coco I am team. Anyway, if you Mr. Pins. Oh, this may not go be you. Test be or any capsules. So the mawa. Say Coco, I am team. Wifey menstrual pains and estimate. Namison and say wifey yare or choir sabia. And no mercy when you're malaria. Me call ya no mammy malamis. Me buy an and ben malamis say wifey. And you don't know crown what to see say. Me cry when yamekwa. Oh, mammy tonic be. Bra. Mrs. Say me fear to move. Hey, honey. Into a baba na can in Wasam San. Oh,
baby. Oh, my baby. And you were Senenso, open for, or bad time, or my abofra no for, and I abofra only in fear do me 8 me for every. Enroy, Obanya Biato, our pharmacy shop, herbal shops, any over-the-counter medicine at 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Eh, ono kwano jama wa bre. Akos, send your men sending me name which shemeno. A moye titriti. Mean to me pon sorry. Who name one? And me free jump by and me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansana wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Emma moja edu mofusane no. Eche natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam for coffee po catch me say. You work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na man for 2 or more 2 gusono. And yasem getwa. 3P garlic mixture. Woko to jene wapaso na sorry ya. Wo complain no. Sa wonum 3P ya. Ebe jane se hum. Edroi enya ma pemfo. Ema woma no fo. Anasa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwede nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert